Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bangi pidang sobhai pi syakimat Khubor mendaga janmit. Nya phashwa syakimat Khubor naga Jylla. Kakum gitilong Khubor layat ho baka sunam Raghuvanshi kalayo jamin Ïaïong Shri haka aru prajuk Ïaïong arajar apun rio kata hadi ka ui benai bakla syong patok. Kasunam bat laingut ki parlok jongka ki bana indoor kila penyap yu raja Raghuvanshi haka apulai tu jemang araja raposan hawai saudang bat kila berat de kamet jongu syariat bat hadi kata kelajak rengaya ladiru. Ulat ke Jylla CH Vijay Shankar ula aji menjur ya kami gelayo official language ordinance arajar pun riu. Bakaktin khasi bat kaktin garo, kandeno kaktin sorkar, bat onla no ban penankam, hagitinat per jangka sorkar, dagaktin khasi bat garo, bat yakani ke sorkar la penmi ikajing penmena haka Gazette of Meghalaya. Yakaktin khasi bat garo lala ban penankam, haginu ginukikam biadai bat ke sorkar, bat ia kebiadai yang dor bat thau anpat onyat kat kum kikendon jangka Meghalaya State Legislature. Continuance of English Language Act kakandai sepak prapo. Uba Edmund Kongai we di ginong syong shnong kathan bin orsla lakot bat we di kipat ba yakikin hun seng bahalang bat di ginong nya kali kamai na kathan bin orsla banai jingker shan lang yau hakajinit tur sha office mini secretariat hapin orsla hakar kandai ju Ïaïong arajar apun riu hakapor kat arshteng minsngi. Nagadi dawai testa jong gidong pang kibayo ya kejingpang tuberculosis kumala betha dagi doktor kana bikin yo biang ya kemet kebakot kebakya ka office district tuberculosis lapen kup buram dagi sernot ya kat art lagi shnong ki bahap hapo ku umling CNRD block ya ke bla itho ba klalat naga jingpang TB dan ni shnong ki bla itho kum kata ko village free tuberculosis. Ki pulit ke North Garo Hills District Police kaliyo ban pelat im ya weu he spa ubla syak rabor haki langut kirunar ha shiteng sngi haka arpusan tu Ïaïong arhajar arpun riu. U kerwa belapha du Superintendent of Police ke North Garo Hills District syakilat Pyrthei Khubor haka arpunyo tu Ïaïong arhajar arpun riu lapentip bahak kepor kumbalai beje nop hai sngi ki pulit ka bejeng doba police station kaliyo jingtip na kirupat ba baki brug bamla bani thu dor khmat klara bor yo we he spa na kashnong bolsong da ko penankam ya ko kali tourist etiga rong rupa kebedan yo registration number ML not prake sanpra ndrpra. Ki pulit kawasan ram police station ki beriyo jingtip na kitna sentiat bagidan ki minder Bangladeshi ki bawan jambian ci upur usam ke Jylla ling baga kaput jongashnong borsora bat nongjri marmar klapen long he ke jibit hap shrip hajan ke thanat hakashnong mausen ram. Superintendent of Police ke East Khasi Hills ba Vivix im hakajnya kran bar unolong Khubor ke bati CCTV ulayat ho baki minder Bangladeshi ki besyong da koe ke kali swift kalat nakashrip blapen up naki pulit bat pet syagathan wayloi. Haka step perngap jong ka arpenyo tu Ïaïong arhajar apun riu ke Ïaïong klarat yak ying briu haka shnong mau thaba bat haka shnong put yap ke bahap ha Southwest Khasi Hills District haka shnong mau thaba kidan sandli ki ying ki bla julor bat haka shnong put yap bat kidan southly ka office jong block development officer jong karaniko CNRD block kila pha jingtip woodwood sya ka office jong deputy commissioner Southwest Khasi Hills knang bak office UDC kanle keberan kam banyarap yakini kilong yeng kahnyo trip integrated territorial organization kelamaham lupa belada ka sorkar kan penlong gejing pensngau pat ba haka arpu atru gejemang arhajar apun riu halum serman kebahap hapo ke elaka nongkli East Gentle Hills District klampep kan mi gejing kolmar kabela banlam buat cek gejing snam kini gejing maham jong keseng kelong hadin ba kelapha de gejing tho chu chairman ke State Environmental Impact Assessment Authority u Yusuf Sharif Shulai hak aru pratik Ïaïong arhajar apun riu bandawa
Beren pensengnya syua ke jing pensengau padba hak arpu atrik ujemang arhajar apun riu nak benta ka projek di motion da ka Shri Cement Limited hak caka ka bahe arspak hanyo point laispak na pusau hektar ringkat ba ke jingbu ke karkhana terlihat motion hak caka ka betip kom ulum serman. Ki noilam ke Hill Farmers Union seng kemi ringkat ke Hill Farmers Union neri Bohoi District kiriban ai ke jing kershan bapura iki nongrep ki bela syakta na ke jing syak dak hol ki jakarep hakarat nongpo bat hakabawat ke jing saru la pak jenrat da ke pok shilum kini ke jing la jing kershan jong kinong yalam ke union dalam khmat u secretary uba Alfonbert Karsentiu kelong hadin baki loyoi ling baki lap thai Khubor baki nongrep kilasha thombor hakarat nongpo u president kami Gelai Pradesh Congress Committee Pak Vincent H Pala u blalong teng MP berim ulong beula bani syakmat banyak kon yak election MP siting samai jong gashlong Lok Sabha pat ha ka jog por laong ru baka parti ka sepin mana kertong la kumno syua ka santri ujemang arhajar arpun rio ka khasi student union nehu unit klapen long ya ke second KSU Inter University sports meet arhajar arpun rio haka santri Ïaïong arhajar arpun rio ya ka bela pli perda do sports and culture secretary ka KSU Central Executive Council usamna Eric A Nongkenri ringkat kejinga dan lang ki dikhot ka KSU Maulai Circle. Kadang kirang kura ka Morchak Academy klayok ban khor kita kema hakaransan ki lempat ADCC Championship kablalong hakasin beningkong hagwati Assam. Kini kikat arngot kinong yele ka Academy klayok khor santli kita kema ksiar lightly kita kema rupa pat southly kita kemarnong. Mentap penyepai ki Khubor nakari Kadbal ke West Bengal kadang ya syakawat ke baar pan penlong yak election syakayeng dor bat haman ha ka kundai tu Ïaïong arhajar pun riu nak benta ki shispa sapu adli ki constituency ke election commission of India klabatha iki bor pahara ka sorka pedeng bakin long ki balakre ban ai jingarap iki nong tap vote dari ngat ha ka no ke jing syak berngam bat ban sendran lang iki syaki jaga tap vote ka jingpai officer IPS Ajay Pal Sharma kumunang pet perman jongki pulet West Bengal nagbentag election lapen mi ka jingakan art hakasan Pyrthei hagba ka Samajwadi Party laken no bodo agent jong ka BJP ka Election Commission of India lapen mi patba ya ka thop baar jong ginang tap vote hag West Bengal ling bagi appellate tribunal kibla bishar yaki arpunyo lakteli ki mukut duma ki balap bakimla syu bansha kan thop haga jing bishar ka bakhamen chwa haga step jang ka sni baar ka blaja tang hapo shisngi shoban stang ka jing tap vote haga wat ka baar karba ka jing tap vote na ka benta ka wat ka baar na ka benta ka election shikayeng darba thawan jang West Bengal tanang jan u present ka BJP na Bihar usanje sarogi haga sni baar la kershanting ya kejingkren jong medirang ba do keri Narendra Modi da ka boong ba ka Jylla ka yakendo ya kejing berkipat ba dan hapeng kejing jenja hapo ka jing sensyar ka sarkar Trinamool Congress dalam da ka Mamata Banerjee u medi berem ka Karnataka u bedairu MLA ka Congress UKN Rajana lakin tho ya kejingkren jong medirang ba ka Jylla usidara maya bukula ban hiya shukino lada Rahul Gandhi ubetha ayu berlekumta ka jinyo yaki vote blathap hak election chikayeng dor ba thawan jong Jylla Tamil Nadu kablalong hakar pulai tu Ïaïong arhajar apun riu ansa penlong haka south tu jemang arhajar apun riu haki hindu pu adli ki jaka nyo vote haka Jylla lai thu ki bor penya ya ka election waktor blaklalong urusan Pyrthei Joseph Vijay mulai duai aingu haka temple bapau nam jong ke Tiruchendur Murugan haka step jong ke sengi baar hadim lakut ke jing tap vote haka benta ke election syakayeng darbar thawan jong ke Tamil Nadu unai lam jong ke am Army Party Manish Sisodia ubedi sembut midirang ba berim ke Delhi lakershan ya ke jingkren jong Arvind Kejriwal haka biadai bat ke jakun persya ya ke mukut duma likot policy dak bakedau ya ka satyagraha ke belong ke nongrim jang Gandhi
Menteri rang bakdo keri Narendra Modi ha kasing baar ula bo yu mau nongrim nagbenta ki kampen roy ki besyong dor kumba sahaja klor tingka hasikim da kampen scam bakatha jete lemingi kedeka Ashta Lakshmi jong India berbakasikim kedeka benta bukang san jong keri India. Menteri rang bakdo keri Narendra Modi ha kasing baar lai shimbenta ha kabele kai football ha Gangtok Sikkim barulo ong bagani gadai ke step ke bakamen bar ke penklan ya ke bormet banation bentalang ha ke jingile kai football menta punya phasi ki Khubor na Kylleng kri ke Pyrthei President Jong America Donald Trump lapen pa bu sngo hun ya ke jing turwa yasuk badang shen jong ki Iran ke batmu ban pelibyang ya ke Strait of Hormuz bat ban penkut no ya ke jing khangdam jong shipai duriau keri Amerika yaki kat khayi jong ki Iran long ki lar pathai Khubor. Miti ketrat kambari jong ke Iran Abbas Agachi ulong hakasni baar bakateran kesung shikadai yaki jing amin sim jong ke Russia bagajing kershan hapadeng gajing syahir thma ha ke Amerika kebala kepi lenti bakandang jor shushu nang ni syakmat. Mendirang bakdo jong keri bilat ukia stama laong bagajing tek vote ha kasni ke babut ban rai la unsha tokit ni em kedetang kebut jong kiru san Pyrthei ki bedon ha Kylleng persya ka jing pembana bela pha ada ubriu ubla siat kuli haswa gajing lang bam jamit kidong thok Khubor ha White House klapen pau gajing thmu jong u ban thombor yu president jong ka United States bad ki he sarkar ong kinang tokit sangut ki senator barang ba jong ka Democratic kelas dang ya jing tokit hala guru kampenya jong ka Pentagon ya ke jing ada ya ke sipai ha ka operation epic fari da ka bakdo ya ki Khubor ban rengut ki sipai jong ka United States kilayap ha ka jing sha thombor da ki drone ha Kuwait ki borsin sha jong ka United States la pengat kendon ya ubriu plus subadan kti hagajing siat sulai hagajing alang bamja ha White House namar kajing persang pan penyap yu president pada ki he sarkar udana Trump undang yai beteng ban let sha kajing alang patba ha Kylleng keri wat hapdeng kajing persang ban penyap yu labon sin laong ka White House ha kas ningkong da ka ben pau ba kajing ma ki bab lupa kinam la ban pen kala ya ka por la ne wat dikrukom trekam jong u Mindi ketrat kampo Ïaïong jong kri India Urajana Singh pula bo sentil ha Victory Square ha Bishkek kebadai ke Jaka blatai sa kenmau ke jing job persya ke Nazi Germany hading kane using unselet bani shimbenta ha gajing alang jong ki menteri ketrat kambari jong ke Shanghai Operation Organization ka tenat puli putih jong ke Afghanistan klapen remjur ke jing sha thombo de namding Hakshipai Pakistan yaga Syed Jamaluddin Afghan University haga Jylla kunar da penpau bagani ke jing thombor lapen mensau yagi lai phongut kisam la puli baik ki professor kat hadu bagala penjulor jur yagi jing tei jong ka skolba ka president jong ka United Nations General Assembly ka Annalena Baerbock kaliban bu sentiu bat le buram Mahatma Gandhi ha raghat hanong ba Delhi ha kasngi baar ha kejiwan yu kejat syari India tikitik lagi Khubor hakimat kiman dekat zanmit Khublai